Welcome to the Leading Site News. (108) LEC Bokajan Congress candidate MLA Rotoni Tiaphan Kangthum Karne Jamek Pimanpon. Theriachiklo Niphain ko truck 108 Bokajan Pen MLA Kithordun Congress Party candidate Rotoni Tiaphan Kedeng Mate Kangthum Karne Jamek Santipur Monor Congress Committee Asa Hemalong Kangthum Karne Jamek Pimanpon. Bangso Jamek along Aluhiaman Pen Kachitong Don candidate Rotoni T Jagoring T XEM Long Kitimung Surendra Singnar Bidasin Tiso Lapen EPHLC a party at Tumchitong Don si May Misen Pen Pachunpon. Sapapani Pen Francisco report the Leading Site News. Indigenous People Party Tihek Ben IPP Asong Pen MLA Kili Karjab Dunji Samuel Rong Pialong Perangkia Bitungatum Kahumridam. There Niphain ko Trogarni IPP Bokajan LEC MLA candidate Samuel Rong Piahem Perangkia Bitungatum Humri Ponsi IPP Asong Kopia Kimang Pensi MLA Kili Galong Kilik Kithorduma Pua Hokpet Lapen Klardak Abirta Kachini Ponji Aphan Lamthiri Damlo. Lapuson ahot IPP MLA candidate Samuel Rong Piahim Pen Lamthena Paklang Dunke IPP Pen MLA Kili Karjab Dunji Aphan Aprang Pen Chisik Mek Lapugali. Monta Karbiang Long Autonomous Council BJP Sarkar Kachari Pen Karbiang Long Apir The Lapen Along Le Doan Dr. Turamong Hangsi Matum Long Le Joradlo Laseniri Tum IPP Asong Pen Karbiang Long Le Ke Kang Dunji Aphan Pusi Niri Tum Arjab Dunang Kok Lu Pusi Perangkia tum kahumrida mahut ng Pachinidun. Sapapani Pen Francisco report the Leading Site News. Choropar lo ningsing de glo nang litum media ahin pen nililong wangsi la non kevangji 16 assembly election upon kachipate dunalong nang litum nang humri pen radapan kapachini pu akemang kedopot Nili labang so election kitur dun akemang kedokok si nili tordun lo Bokajan 108 LSC along under ladak LSC along nang litum chuning si pen tekdam long lo ladak long le main ke long le issue lo second ke constitutional rights lapen land rights issue pen lo kedamtang penangan ningkan hini aprang 2023 pen Karbianglong Autonomous Council ke claim ke chok che ke teg long la pen baduta labang sualong kupulo kapichok dunji mate kapiking dunji abang avedat lo
Avedera joy ne ke thurpaksi tangka amethang personal ale phansi hung rong lo. Number one, neli ke chengwen pupo. Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang alang CM ke manahut tim Karbi Anglong ke form hut halabang suarni semegede ngarni kopilo kaningje. Je Karbi Anglong backward region ke all round development nitum tim Karbi Anglong klempo. Second ke Voreng our side 3,500 teachers will be appointed through TET. Fourth, third bagay dolang hemprek na one people po si kaningje. To la ECC lo la pen hemprek one po puget ningje bom lo. Seta a hemprek ki hang dam jia tum tek tedat lo. Ili tumang bong MLA tum dolo. MLA tum si house along labang so alam place po la ke bill son si pon po. Hadak chingwai si 2/3 members majority one tek nangi. La si la chingwai that pen papas del badang te governor assent governor si signature piji. La so pot si ako parliament long ponji. Parliament long ponji hadak ta 2/3 majority vote pipensi labang so bill ke choklo 3 readings do. Batage thoma readings do. Labang so jud dera pisi haladak president of India si choklo pulutang te signature kuri si ansi hempreke alam nang langi. La pupulutang te kedam tang IMP atum kopilo train si pasang na itang ho alu pia sa dam ning yedun rong non kedot bo mai mele tum kopilo ke claim long kopulo hala long le ke jora long ta lam ning yedun hai he mo pen li ke pulo nili ningje bom lo 2023 April 26 Arni Karbi Anglong Autonomous Council pen Assam Power Distribution Corporation Limited Lamdon Chipilo Chetok Deadlo 18,000 bighas Chiri Suri Craner Capture Jor Deadlo Ador ko anlo pulutang te Chiri Silong Suri Cap Pensi Chujor Deadlo Lain lo man number 1 development hempreg lo malan lo. Third, ako dotulang ladet kali PSP Huluni long 13.5 bighas. Ta arlo ke 5,000 bighas or 6,000 bighas. They lower Kopili Amri Dr. 6,000 bighas. Chiri Suri drop. Dotulang compressed biogas upon 12,000 bighas. Arlo ke lata 50,000 bighas ilam son chetok. Dotulang lapuson si ako ha ladak umrong solong ta dakta 9,000 bighas. Jo lapuson si dambom total ko ano 54,500 bighas Karbi Anglong along leke non kedobom team Karbi Anglong tuliram ronghang ke Japon na team Chojor Detlo. Ako 2025 June na cheklo 25 arni Reliance Industries Limited pen latum ako lamdon chetok alilo. Lada ko pilo 4,000 to 5,000 bighas Karbi Anglong Autonomous Council a jurisdiction along la Reliance Industries Limited pan pilo. Lapen in the near future next sentence ke in the near future it will be expanded to 1 lakh acres. 1 lakh acres pulutang te ECI karalong ke 3.5 bighas. Lapen 1 lakh pulutang te kuan lo 3,50,000 bighas. Long lega chujora pantong ilitum vote ki pike pahay lo mala so team Karbi Anglong pat. Chief Executive Member akam ke lahen lo ma. MLA atum kopi apot si house along lamning jidon hai hedet. Ketek hedet lo ma. Kapiri tong ke dukok lo ma. Kopi si kapiri red lo. Ki up iret lo ma. Ketek hedet lo ma. La pupulotang te la sona a leader, la sona songja po, la sona MLA tum si ilitum chibi plak po pa, chibi uo po ma. Kam nang klem pitek tum pan. Lapen, moben nili pulo, ako nili kaita ningje bom lo, employment wanji pulo, employment kunad lo. Isi hini employment that 3,500 big teachers will be appointed through TET po.
The appointment hot ke ili tuming long aso ke avedet. Ave pupe he achili inut bahini do. Tangte ili tumang long ili tuma long le long ili tum adim long le ili tum la puana ja kong chipa vedet bul tangte ko pia le lo. Nurse hamren nurse advertisement ang klang lo. ANM and GNM. Halada ke kopilo ST tuman ke zero reservation. La sohutan nili opos lo nili lamthano la pen tok lo. Kopi pot si do clip. Tuliram rong hang kopi lo kaninge. Ajat le cheplang seta ake ong ke ili tum silong popu. Ake ong long popu pen hala ke tok wak avedet kunalo ka chiton. Zero reservation pulutang tin nang lilong le daji. Kunalo ka lang po. Alam chiton ma. Chiton te. Ni ke karbiang long along le ke chet ta pang bobe pusiputang te non ke chet ke pang bobe darlo. Seta aha pre suri aha pre 3,50,000 bighas plus 54,500 bighas laki achet ka leader pot akite pinako si pang bojoy kilo. Non development surjorang parani si kaning ye gopila. This government Team Karbiang Long under the leadership of Tuliram Ronghang has turned the most backward district into the most developed district po. Jete ragrema. Surjo rong parke alang ke boka pilo iem lo. La se alang li true kali alang li le NOC PP potela 18,000 bighas ke George daji. Ilitum aku pula customary law ke ilitum along si jakong do long le pelang bang pan pilong le kuna lo ke tok Mikir Hills Land Transfer Act 1959 along ke bang apan long le jor long le bang pan ne ke chike biaso pan long le jor long le la pen ilitum ke kupula bondhok pupu he mortgage pilong le la pen inglong aso pen ang tan aso ke chike biaso pan long le pilong le lar long le laki tok tando kokta arkan jet si aron arkan jet si Karbiang Long Autonomous Council ke Lapuan along le pivir det le hemprek ke nanglitum jantar mantar along dampo hangdam jojo po memorandum pikang po lale ki chokali ladak pilo dane tuliram rong hang keninge nanglitum tanang chitodu no public participation akedang sodlo seta kam ki chuni ke wo ke thaji pulutang te achi thok si hala apulo achi the risi rot nangji la si kam pi chunji pulutang te official arona teng si claim tek nangi kopi pasi Omar Singh Tiso piniarni Karbiang Long Autonomous aphan ningje ha hedet lo arni si ala kedam tang March 13 arni si alang labang so alam ponpo jaidun popu kaningje pini arni ta tarik kreke thom nang chok chedad loma assembly long dun po paperon lo pa reclaim player lage leadership quality gali lagi MLA tum do bang pli bang po bang trok lo ili tum MLA atum labang so along leke jor alam don nga pia hut ko pia pot si ningje dun ai hedat ko mada phan lo ka phere ko pia pot si ka phere lo la sona leader si ili tum ciboy plak poma la sona leader si ili tum apan aprang nang Japon ji po he ili tum pan jokroy jogwan nang wan pijit ma nang wan pitegi ma Borjan MSC Surjo Rongpar amen N2 nang arelo athema alang li ladak IEM gedo sila 18,000 bighas at Jordan loge kumara long le lo inglong so long le dake jata tiki no pusikito DPR alo wasteland pusikipu Karbiang Long along le nang lina hok na damon hansirong amu wardam chokot arbe nang ejang lo tila bangso hansirong nang eturlo jat le nang li eta ke milo tang tila ke la most fertile tetherak duklo nilitum Kapulo Asian Development Bank Manila headquarter pen nilitum international kapulo lawyers atum World Bank along atum panilitum pasi dagwan lo alang tum ke toke thang ta tiki no pulo nilitum pulo wangno nang langot wang pen nang alang kala tum manghu hak pen si la dak aron
Karbi Anglong Autonomous Council tum ke claim chok che pig lo pu jirukang set lo jirukang set sialang litum dam det sialang litum labang so a funding ka che withdraw non labang so along le NCST along litum case pen pi pen che dansi non labang so along le wrong asor tum pan ako pache long tulo jo ilitum along issue do pick na pen number one issue ke ko pipot sil hai issue nang ongret pulatang te leader atum ka ke tek kavita report leader atum ke claim tek kavita report leader atum ilitum ka chong via leader atum ko pulo ke up e data report lo la si non ke la election ke o somar ki ju yakam kali election ke dang litum hor ok ke chok ki krang ri kang krang ning arong gari ke tab dun free long lo pule la kali election ke nang lituma pan paro hini paro pho suri si nang lituma dor ke lagali public ador ke isia vote ke nang namun e athema nang li right my vote is my voice my leader is my future my decision is my choice lalo kama thanangi nang li pini suri si pe nang li che jordan lo labang so vote ningkan pho nang li chiru nang po nang li pini labang so haro pho choen lo engine so sema pida nang li pida lo ningkan pho nang li chiru nang po neli pini ningje dak lo BJP non na phong yang si BJP pen congress nang ge hai lo polatang te Karbi Anglong along leke 1 lakh acres okay 3,50,000 bighas ke dam lo Pini nang lihin pen labang so bukan LSC 108 labang so IPP pen nang likitul ko ana but pen sinang hai ko sinang ning chidam lake public money datum si insai po jong si neli ke claim chok lepotang te vote nang pipo ako neli ke claim jong si hing no pick la so minute ke long le phelang pe jok duna red lo moi sumar tum ta dolong popo pulatang te hing la si hing no pick pulatang te ang jok jadan ako jong si saralam ke lam dak kache kok ke la thak thak niliphan nililam la ningchi binon jong si nang litum hala urunodoi tang ho nilikipu ke present Karbi Anglong Autonomous Council ke urunodoi government lagi urunodoi government ko puke kupila lagi just little big issues ke kupila ke chinggi che thana tum la pharo hini pharo phohenlo ma Karbi Anglong a issue Karbi Anglong a problem Karbi Anglong a development ke ban thegi ange kupilo ration card nilike kipuke tuliram rohang ke ration card CEM ration card nang pipe da ji vote nang pipe te pu ko nat aja kong ben si CEM kaning gelo ko nat aja kong ben si CEM ration card nang pipe da ji sang nang pipe da ji ili tum ke la ration card asang chuen nun de that style ili tum ke sok sang igun e claim non long le me pick neli metang chuning choklem lo chuning asok ta non neli chobob adang theo e chiri pliwe da sok ta jola anake me la pupulotang te radatum nona pongke kang sai pa menang gia porlo ako nona pong yang si insai tek insai se la paroi si hini suri si hini penjong si nang litum che jor det ji pulotang te nang li so maranta moge chirupo Pini ongdung labang so aratum isikam hang do je man IPP mene ko pila la pen IPP atum labang so non ke bangji election along kachapate ni labang so symbol ko pila ongdung tu kamang hudu labang so patang nang ken kan penyima IPP boke Indigenous People's Party mane indigenous pulatang te lake sons of the soil ha pirthek kang ilikar bidome pirthek kang duk pwede ha pirthek kang duk pen ha ke cheng pen nangke do atum aphansi indigenous lake longle ahem phu atum latum aphan a rights constitutional rights political rights non hamper piglo hingno olo pusi nilitum claim nang po pusi labang so a step and lo lapen nilitum a symbol ke batsman hala ajo kangyara batman chali la cricket ke theng hai cricket ke theng sixer theng nang po lai tum phan pangjar lab nang po lalo jong si pangjar lab le
RK lable putang te Karbi Anglong kiverlo ning thelo ake mea leader ake mea songya popan ingwai popusi aku nang litum jong si ning nang the polotang te Bokajan 108 LAC along arat kedua tum an jong si nang litum Samuel Rongpi me polotang te Jogji polotang te vote nang pinot aku Samuel Rongpi ke claim hing no pick long le philang kichu jora long pejok dun hala CM tum fan cholong le det ai nut bahani chodun long le det lagi hing no pick polotang te mo nang li su mo mota nang li tuman ke hirjuno silong po Daithor Open Station long Bokajan LEC BJP candidate Surjo Rongphar lapen Hauraghat LEC BJP candidate Lunsing Teron Banghinia Parman election campaign rally Piman Pon. Labang Somai long star campaigner Dr. Tuliram Rong Hang Chitong Dun. Anparta MP Amorsing Tiso, EM Richard Tokbi, Bokajan LA candidate Surjo Rongphar, Hauraghat LA Lunsing Teron, lapen Dorbaguri BJP Mandar President Amoron Terang, Darbaguri Constituency 24 Polling Station President Secretary Pen Chenglok Penang an ketheke dingatum chetong donsi Mayor Dipidon. Masinon na dihu BJP Sarkar le chewang thu polote Karbianglong atok anuanta kaching thora sai si klempon po. Posi Dr. Tuliram Hangpen ning Jepon. Lapen uronodoi sangaki joy ingti daliron ponbom lang lapen ke BJP leke hai polote ke chowajang thu litari silong pon thu po puta thanpon. Lapen Merabhiti pen Daithor an Assam mala 3.0 long list avedun der pot puthot list along thapon thosi sai pangcheng pon poputa chichak pon. Darbogori pen Moses terang nang kilo berita the leading side news. Daithor kilometer ke 10 kilometer por. Rongsali to apa Rongsali kilometer ke batuar tak lendaci. Lapen CPM ke to etle mongo Daithor tu dalamana kohora malasi dirinya tuar etle ponbono lasine tum bhan nam chak nan pilo surjorong phara ke hai pe mum singtera ke hai ban la ben nili tum chipi ke star bhan kupo la hinia tuar ke la so lingkanan bo ke cheng ke phansi bori po mo se lam chak chogi bo kata chogi bo lasi domna liye tum marate ke dai ke hai si bikong lo Wahai Richard Bekai Dhanla, Bhutan kami 18,000 kurmo, 16 pa 15,000 kurmo. Binida ka cetong lok sirse, ele tum dak bang suri kira ke thom bak so se army ke ele tum cetong lo. Kali me kalan tom bale tom. Lasi lasong mo ke ele tom an so se alira chapna ke pir tum tho jiru so Rongphar PSRC organization secretary Dwarka Bagui alam kita me ये पेशर से तो ना फन के चबाय मान दो लगे री इलेक्शन पुजी मान दो लगे इलेक्शन तो देता हुतुर माने हुतुर पेन ट्रांसफर पुजी मान दो लगे इलेक्शन तो देता ईवीएम मिसिंग चौक के पुजी मान दो लगे किचे के बिया तुम भाग अलग तमिल थाने चिपू नॉन के कांग्रेस पेन सिंपजी को दो नबसी अलग इजिन सोरम भाता पिनी बांग हरोई सिना Backdrop siar muncul ansi pini tim Karbianglong mate BJP parti lo itu lo kemrap petna kuang lo kali bebelan tamal itu atau ini landa kalina district congress Dunmai vice president Chonnon Patikara lagi ke dak Bokajan tahun komite ke chairman dari lo alam like Karbianglong Bengali Hamas chairman lo alam kita be Congress penciri si pini BJP parti tim Karbianglong lo itu menjadi nama. Karena itu nifai kora sirke bani bangki. Dan tum dake olah soal nike Christopher ke Troy Fernando Pam sate olah soal yang mendeda cok sita Fernando tum ada tumpo olah dak kami Congress pen EPSR si pangrong pen Bang Suri Kreisia Bang Buang Piato Kongres pen EPSR CTO pen tim Karbianglong mate BJP parti lo ngaco ali salam kita nana don bari iltum ching hon nanti Bible lo ke to ni ki thioke nang ne
tenan dengkuno mo ne nang video ke ne sina che tenan jing thukun po pan sile tum chimon nanti kali ka kanan don ale to ile tum ke sorsa ka chi putot la sa chutang man ile tum pabi nanti don man le tum Richard Topi MP ke hai ile tum lapian ke ile tum MLA don sigrong hak wan na kipni ka pajit lum sigrong ke dela ke hai wan na kipni ka pajit ile tum ke lahai bagai sosial media long pipe bagai long sipu jadi tiu andeng pi drop apa andeng so ke thompen long seto ko ar ek pia hormo arbi pacini kalimat random na itu sita pi kar long BJP party ke ये तुम के करके तमे कि तुम के लारात था कार्जा ठीक थी भाग के तुम के क्या तुम लोग सीधा उदान मांगे तुम किन कर जानो तो अरे तुम दा चीनी जे ने हक है पिन पिनला रातभर अकोय की पिता हक है पिन पिनला सोशल मीडिया प्रेस विधान को रातभर का बजे थाकता वाला पिनी कर जानो तुम चीनी सी बोला सब पार्टी बेंची ओ बेंच बीजेपी पार्टी लो बातें ठीक कर जानो मेरा पैदान को Ani wentame asuri along dina konsensi pen ile to parti mane BJP parti along machu paudu don male to BJP parti ke ye to baibelate katia ke nakam sita Allah yu ke hem puji saka tulina from hem na pen tin kar de ko bitur ke bang panalar hui hai katia dino ke thena ka Allah ki hui ke hem puji saka Allah Normal ये तुम जरा सा एक क्लेम जी पुसिदा जरा कम ले पिचुन जी पुसिदा ले तो ये तुम गवर्नमेंट के दो पार्टी लो सिको दो नहीं पीनी हैंडब्रेक अचली इंक्लूड करते थे सो होला तो तुम क्लेम जी पुसिदा ये तुम कच्ची की कच्चे था महात्मा गांधी इंडिपेंडेंट का पहला वसा ये तुम जिनी लो ये तुम वायलेंस पे चली ये हेली कमान पे चली तुम कच्ची की कच्चे था पे सिले तुम India te independent kela lason thot si ele tum ta ani si ele tum ni tum ta ajli koi bet ka jesa nikan pkf so se hempre ga ben pen kithina aphai do piklo laso pirte pe lata ya ben pin pen ka keo na bang kuba pi tum ta hempre ga ben pen kithina idolo lasile to exam din ben jingi jetha lo blog ke je tin kar je log ke kaita aur thik Army sike hempeta lompet ki don male amai sike banglo dorbaguria consensi election a rally aso election a rally long sitame pinida ka phai gena tum theklong po dak voters ke 18000 po 1516000 sita pinida ka chetong lok si bang suri krehini ke thom bak dona tum chindo chair det si dak 12000 1000 extra dollar la pen ke pinidak laso election a rally along APSLC organizing secretary Jirsong Rong Phar la team 1107 adon atum pini APSLC pen chi osi BJP party long nai chupok duno Congress district dun Maipu alangli ex Mukajan town committee chairman la penang parta Karbiang long Bengali Homas pulaso chairman Chondon Patikar tame pini alangli tame BJP party long si pini nang chopok dono lasi lason cholo pini bangke ala special picket along police long cannot election of all non people order pialo pini pena phedi la people bill non sila mohet tame ni la pendel long tapulo la dak mama ke tangan ke non prabjin men pini pena ni thomo piat po मेरा बीती पे देखो रहा समला लो तुवारा वजह लसुन था क्लिक हुई la tuar ke kawe diman ke non tuar tiari pansi ni lipang dak pondok ke dei chokbo सर ponda पोजीशन पार्टी तुम ला जसमेत बंक के दैट नॉमिनेशन फाइल लो एंकेला दैट हावड़ा घाट लो सनसन के कांग्रेस कैंडिडेट ता दो ला पेने पीएसएल से कैंडिडेट ता ला चला सब था क्लिक हुई मसाला कांग्रेस पे PSLC pulang te latum ke aprang ke kece ke bia tum phan amening thanang ji voter list pen kece ke bia tum phan longle apota pilong le dim klong pek long le patum se ko latum ke
lata ke kece ke biati malong sila tungge mai meeting itu dampu ke dorapet pokete na tum da pajir polo kente ke Congress pulon de lagi mia dolo kece ke be dolo Bengali dolo Bihari dolo mia dolo सब दो लोग के alliance sa candidate ta do APSL sa candidate ta do sala so ateng botane BJP ke hayat lo ase ko pila popola BJP la तुमने जार ले दो सीता पिनी कर बियांगलोंग रात के alang tumban ke people rejected rat sika reject popete pinia son son jirson rong pharason election osi pini nangai join dun Pradip Sondon Patikar ta me pini district congressman chiri si ta me tum party long BJP party na chupong nona tum theklong ji dak non chief minister ke bang Bukajan LA constituency long si 11,000 plus Congress la pen APSL si COC dak tum BJP party long chupong ni haide te lahai twati CM na chupompo যেতিয়া বিজেপি আপুনি জয়েনিং কৰিছে কিহৰ কাৰণে আপুনি জয়েনিং কৰিছে বিশেষকৈ আপোনালোকে দেখিছে কাৰ্বি আংলঙৰ ৰাইজ যেনেকা ডেভেলপমেণ্ট আগৰ এনেকা ডেভেলপমেণ্ট নাছিলে আজি যেনেকা আমাৰ তুলিৰাম ৰংহাং নেতৃত্বত আমাৰ CM হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত যিটো ডেভেলপমেণ্ট বিশেষকৈ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে মই এই দলত যোগদান কৰিছোঁ আগতে এনেকা ৰাস্তা পদূলি ইমান ধুনীয়া নাছিলে বেয়া আছিলে তাৰপিছত যেহেতু ৰাইজৰ সা সুবিধা যেনেকৈ আছিলে মহিলাবিলাকৰ সা সুবিধা তাৰপিছত আমাৰ পুৰুষবিলাকৰ সা সুবিধা সেইবিলাকো বহুত ধুনীয়াকৈ হৈ আছে সেইটো যদি সিহঁতৰ যিটো ডেভেলপমেণ্টৰ যিটো উদ্যোগ আছিলে সেইটো কাৰণে মই এইটো দলত যোগদান কৰিছোঁ আৰু কিবা আৰু বিশেষ নাই আৰু মই ইমানে কৈ মই মানে মই টাউন কমিটিৰ চেয়াৰমেন আছিলোঁ মই বোকাজান টাউন 2012 আৰু 12-13ত যেতিয়া আমাৰ তুলিৰাম ৰংহাংদেৱে CM আছিলে এইটো কাৰণে মই বিশেষকৈ তেখেতৰ যিটো নেতৃত্ব এইটো নেতৃত্বত শলাগ লৈ মই কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰিছোঁ এবছৰ যেহেতু নেকি কংগ্ৰেছ আৰু APSLC অপজিশ্যন পাৰ্টি একেলগত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বিজেপিক আৰু আপুনি যথেষ্ট আপোনাৰ কংগ্ৰেছত আপোনাৰ অভিজ্ঞতা আছে এইবাৰ কি হ'ব আপোনাৰ কি প্ৰতিক্ৰিয়া না মোৰ ইয়াতে কাৰ্বি আংলঙতো পাঁচটাই জিকিব এইটো কোনো হেৰি কৰিব নোৱাৰিব পাঁচটাতে আমাৰ বিজেপি মই আশাবাদী যে জিকি আহিব